Da li želite da osoba izgleda kao Kinez ili želite da izgleda crvena ko paprika, da li je izgorila, da li je... Pozdrav ljudi, čao, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u još jednu epizodu kako urediti slike part 2 ovaj puta. Da ne duljim, idemo odmah u Lightroom i idemo vidjeti kako da uredite onu sliku koju smo i prošli puta uređivali i da bude još bolja, da grmi i da imate najbolji Instagram na svijetu. Ok, evo ga ljudi, znači danas radimo meni najdraži Color Tab i ono što će vam promijeniti sliku najviše. Znači, ako budete svaki put uređivali sa istim postavkama, imat ćete najbolji feed na svijetu, to vam mogu obećati, što se tiče Instagrama. Ok, prvi put kada otvorite Color Tab, vidjet ćete da nema puno opcija zapravo. Imate ovaj Temperature, Tint, Vibrance i Saturation. Ono što vi želite najviše napraviti je, znači ovaj Temperature i Tint nećete ništa dirati, apsolutno ništa. Što želite napraviti je smanjiti malo ovaj Saturation, ja ga smanjim tu negdje oko 25-6 i mrvicu povećati Vibrance, na primjer na 9, evo. I nakon toga, ljudi moji, idemo u najbitniji i najzanimljiviji dio, a to je ovaj mix. Kada kliknemo na ovaj Color Mix, otvori vam se mnoštvo ovih boja. Sada tu dolazi prava stvar, znači sada tu dolazi igranje sa duginim bojama i vidjet ćete šta sve možemo napraviti da puca. Znači, slika puca. Znači, prvo imamo ovaj crveni Color Mix tab. Sad, kao što vidite, inače da imamo neke crvene boje, onda bi dirali tu crvenu boju, ali trenutačno nemamo ništa crveno u slici, tako da, u stvari imamo ovu dizalicu u pozadini, ali se ne skuži ništa kad ovo diramo. Ok, nije bitno. Trenutačno u slici nemamo ništa crveno, tako da ćemo ovo za sada izostaviti i nećemo dirat. Tako da idemo odmah na narančastu boju. Kada uđete u ovu narančastu boju, sada, pošto nema nikakve osobe na slici, inače da ste slikali neku osobu, mogli bi se igrati s ovim narančastim bojama i mijenjali bi skin ton osobe. Odnosno, da li želite da osoba izgleda kao Kinez ili želite da izgleda crvena ko paprika, da li je izgorila, da li je... Kužite poantu. Ali ja inače, jedino što napravim sa tim narančastim bojama je povećam mrvicu luminance i to je to. Većinom ni ne diram ništa, većinom to bude perfektno, samo malo luminance. Onda imamo žute boje, sad žute boje, to možda ne možete skužiti ovdje. U biti ja to volim ovako, desaturatat i povećat malo luminance i to je to. Onda zelene boje tipično ako recimo, ako je jesen i želite jesenske boje, onda ćete su zelenu prebaciti tu lijevo u žuto, a ako želite da budete onako Bali vibes, znači ono kao da ste otišli na Bali, budget Bali, onda idete ovdje desno i onda desaturatate i smanjite luminance. Sad, glavne dvije boje koje će vam uvijek mijenjati sliku, znači, slušajte, ovo je najvažniji tip koji ćete dobiti. Plave boje mijenjaju sliku u potpunosti. Znači, toliko će vam promijeniti sliku, doslovno, da će izgledati kao da je iz filma. Evo vidite, nema puno plave boje. Gledajte, znači gledajte sad ovu plavu boju, šta će ovo napraviti. Znači, uvijek plavu želite da izgleda ovako, svjetlo, lijepo, svjetlo plava boja. Tako da ćemo malo pomaknuti u lijevo, tako, i sad ćete pomaknuti ovaj saturation opet lijevo, boom, i luminance ovako. I ljudi moji, pogledajte vi kako ova slika izgleda već drugčije. Znači pogledajte vi ovo, puno više do izražaja dolaze ove Burj Khalife, ove zgrade, nego sad to plavo nebo koje i dalje lijepo izgleda, ali izgleda puno bolje, jel tako? Sad, kao što možete vidjeti, sad smo na ljubičastim bojama i možete vidjeti isto promjenu u nebu. U nebu postoji isto neka vrsta ljubičaste nijanse, tako da ćemo prebaciti to na lijevo. Isto ćemo ovako malo smanjiti, povećati luminance i roze nemamo. I to je, ljudi moji, to. To je to što se tiče Color Taba. Znači možete vidjeti kako se slika promijenila samo kada smo promijenili boje u slici. I to vam je najveći tip ikad što ćete dobiti. Znači svaki puta kada imate neke boje u slici, probajte ih napraviti da vam budu
lagane, da budu ugodne oku, da, naravno to je preferenca, neko možda voli jake boje, ali vjerujte mi, ako želite profesionalan izgled slike, boje što su blaže, to su bolje. I to je to ljudi za danas. Ako vam se svidio video, bacite komentar, pretplatite se na kanal, dolazi part 3, tako da slučajno ne bi propustili to, jer će vas taj part 3 naučiti kako da napravite još bolju sliku. Hvala vam ljudi što ste gledali, uživajte, volim vas puno i čujemo se sljedeći put. Ćao!